Dalje, zamislila sam ono što sljedeće moram raditi, deklater ove baby odjeće koja je tu već poslagana, ovako pobacana. To ću pogledati šta trebam, šta ne trebam. Šta ne trebam stavit ću u ovu kutiju i najvjerojatnije ću isto staviti na prodaj, još nisam sigurna. A već sam odvojila ono što ću pokloniti, to je sa strane, a ovo što ću vjerojatno prodati, ću staviti tu u kutiju. I htjela bi pričati story time o jednoj specifičnoj temi, a to je porod, moj porod, tako da žao mi je koga ne zanima, neka preskoči ovaj dio ili ne znam hoće li biti ovo kraj videa ili kako. To je porod u Hrvatskoj, u Zagrebu, u bolnici Merkuru, dakle ove godine, 2026. godine. Pričat ću isključivo o tome zato što kad sam ja trebala roditi, ja nisam imala baš nešto puno informacija o tome, tako da eto, možda će nekome pomoć, pa čisto radi toga sam se odlučila pričati. Neću pričati sad u detalje, samo neke informacije. Dok ovo pakiram, samo neke informacije, pa čisto čisto da nekome pomogne ili ne pomogne, ne znam. Uglavnom, dakle, što se tiče ambulanta u Merkur bolnici, u ambulanti su vam svaki put drugi doktori, bez obzira što se vi odlučite, sad ću voditi trudnoću kod te doktorice, svaki put kad sam došla na pregled bio je neki drugi, tako da vam ne mogu što se toga tiče ništa pretjerano reći. Svi koji su mi radili pregled bili su super, nemam ja tu nekih problema. Sad ovo sve ovako izgleda, ali sad to ćemo složiti. Da, tako je. Uglavnom, ja sam prešla svoj termin, dakle bila sam već 40 plus i taj dan sam nakon 40. tjedna, oni ne forsiraju nikakvu indukciju, niti ništa mi nisu spominjali, već su mi rekli samo isključivo po dogovoru da ću dolaziti svaka 2 dana na preglede i tako ćemo vidjeti kako će se daljnji tijek razvijati. Ja sam bila u ponedjeljak i onda u srijedu sam bila drugi put i tad drugi put smo vidjeli da sam u aktivnom porodu i oni su mene sa tog pregleda automatski gore poslali u rađaonu bez stvari, bez ičega. Ono što bih htjela napomenuti da gore me dočekala ta babica koja mi je na kraju bila i na porodu, zove se Jelena i ona je me smjestila u jednu prostoriju u kojoj imate krevet, tamo vam naprave klistir i s tim da ja nisam imala stvari, oni su zaista meni dali i ručnik, onaj jednokratni i spavačicu i šampon za kupanje, sve, možete se kupati, ne morate se, ja sam se htjela kupati, tako da sam se otuširala i sve. I nakon toga kad sam ja to sve obavila, oni su meni prije pripreme boksa, oni su meni rekli da ja mogu već svog muža kontaktirati, da dođe, da mi donese stvari i da će vjerojatno odmah moći ići sa mnom u boks. I to se tako i desilo. Dakle, on je već došao, ja sam taman sve obavila, tuš, to sve. On je tek došao, on je taman došao i tad smo otišli u boks. Boksovi su vam odlični, jako su veliki, zaista izgleda sve svemirski, jako je novo, čisto, uredno, zaista se ne može jedna riječ reći. Obzirom da sam bila u aktivnom porodu, oni su meni odmah dali drip. Apsolutno sve u dogovoru sa mnom, ništa nije bilo forsirano, ništa nije bilo bez da se mene nije pitalo. Tako da je sve to bilo u dogovoru sa mnom. Oni su dali meni drip i ja sam bez problema te trudove preživljavala. S tim da kad sam trebala u WC, oni su mene odveli u WC, kad sam htjela na loptu, mogla sam na loptu, mogla sam šetat, mogla sam
Zapravo sam mogla raditi što sam htjela, ovisi koliko što ste mogli, jel tako? E sad, kad je malo meni to počela, da se vratim na tu temu oko epiduralne, ja sam je sad drugi put uzela i epiduralnu su mi nudili, doslovno nudili ono, uzmite svakih valja pola sata. Međutim, kako mene to stvarno nije bolilo, ja sam ono, zašto bi, bolje da se čuvam ono za kraj. I tako je bilo. Već stvarno kad ja, zapravo nije da nisam mogla od bolova, nego sam već bila stvarno iscrpljena. To je sve trajalo od jutra rana, kad sam došla na pregled, pa kad je sve to je sve trajalo i trajalo, dok smo mi sve pripremu ovo ono, pa ono, gladni ste, žedni, ono, dobivate im vi infuziju i sve, ali eto, ja sam jednostavno samo htjela da to prođe. I ja sam tad tražila da oni meni daju epiduralno, jer sam osjetila da više nemam snage to sama i da se malo odmorim i došle su mi 3 doktorice koje su dale meni taj epidural i to je bilo sve super. Čak je i ta doktorica, evo da napomenem, čak je ona rekla da i uz epiduralnu mogu hodat, ako je meni tako lakše. Tako da sam ja, međutim ja nisam više mogla, ja sam samo htjela leći se, ono, da me ništa ne boli, uzeti mobitel, ono, zaklopiti oči, malo prodisati, znate, ono, doći malo do sebe. I to sam odradila i ta epiduralna, ma nije niti prošlo pola sata. I tad sam ja uz epiduralnu i dalje osjetila strašan bol. Ne znam, ja imam visoku toleranciju na bol, tako da zaista meni to nije bilo ništa strašno, nego ono, osjetila sam taj pritisak, obzirom da sam rodila već drugi put, znam kako je, znam šta me čekalo, znam šta dolazi i taj drugi put sam ja osjetila da je to sad to i muž je pozvao doktora, to jest moju tu kako se kaže, babicu Jelenu. Ona je došla i ona, kad je mene pogledala i pozvala tog doktora da me pregleda, oni su doslovno upalili onu lampu iznad i jednostavno je porod krenuo. I to je stvarno bilo začas gotovo. Na porod mi je bio doktor, čini mi se da se zove Marko. Ne znam iskreno je li specijalizant ili nije. Zaista meni to iskreno nije niti bitno. Sad, kako bi rekla, jel je ili nije, nema veze, jer je sve bilo zaista super. I sada, da, to je prošlo, sve je bilo u redu, sve kako treba, dobili smo 2 sata zlatnog sata, čak 2 sata je to trajalo, to je već bilo popodne, kasno, nikog više skoro nije bilo po boksevima, ono, čini mi se da sam čak zadnja ostala, usim eventualno ako bi neko novi došao, pa to je trajalo. Nakon poroda, dakle, imali smo zlatni sat, sad bebu ne važu ko, recimo ja sam prvo dijete rodila u Vinogradskoj pa su ga odmah tamo vagali, bebu vam odnose u dječju sobu i tek kasnije saznajete informacije koliko je teška, koliko je duga, tako i to sve. I sad, prošao je taj zlatni sat, oni su bebu uzeli na kupanje, na sve, a mene su odveli u sobu. I u sobi vam imaju televizije, tako da dočekala me večera, upalili smo potjeru, već su bile 2 cimerice koje su se isto friško porodile, upalili smo potjeru, pojeli smo svaki večeru i kreveti su vam, možete lako namjestiti, na daljinski upravljač, sve je čisto, novo, prekrasno. Stavit ću sliku ako nađem za kako to izgleda. WC, dakle, 3 osobe su u sobi, 3 cure i dijelite tu jednu kupaonicu koja je u vašoj sobi i kupaonice su zaista lijepo opremljene, čiste, uredne. Tete što spremačice dolaze
zaista bar 3-4 puta na dan pogledaju koševe, sve što treba počiste i zaista im hvala na tome. I to je u principu to. Dakle, što se tiče hrane, hrana je koji u svakoj bolnici, meni zaista to ne smeta, jedino kad se friško porodite i kad dojite cijelu noć, to je za mene jedina mala zamjerka što je to premalo količinski, ali što se tiče nečeg drugog, da je to sad nešto što nije fino, to daleko do toga. Meni je sve bilo super, uopće nisam imala s tim problem. Šta još je važno za pomenuti što se tiče dojenja, oni vam apsolutno i dalje onaj papir koji je već rodio zna, di pišete koliko je podoj, koliko traje i kako to izgleda. I oni vam zaista pomažu. Cure koje su bile sa mnom u sobi, one su imale, pa mogu reći, malo problema sa tim jer su prvorotkinje, tako da nisu niti znale šta di kako i zaista su sestre dolazile, pomagale. Isto tako moram napomenuti da niko nije bio neljubazan, niko nije bio ne znam, evo ja imam zaista prekrasno iskustvo od tamo. I u principu je to. Sad što se još tiče, šta bi još vam mogla ispričat? Da, pardon, idete kući, dakle, nakon 48 sati ako je sve u redu, što znači, ako vam je 48 sat, ako ste rodili u 5 popodne, 48 sati u 5 popodne je moguće da idete kući. Važno je samo da vam izvade baby krv iz pete, za screening. I to je to u principu. Idete kući. I sad šta bi vam još ispričala u vezi toga, ne znam. Eto, mislila sam da je to zanimljiva tema jer puno je mama. Pa čak mislim da je na mom profilu puno mama, ja imam dosta velike bože, mislim puno holova za bebe, za djecu, tako da mislim da je to zaista dobra tema koga zanima. I eto, ne znam, ako vas još nešto zanima u vezi te teme, ja ću vrlo rado odgovoriti. Idem sad ovo pogledat šta još mogu zapakirat. Imam puno robe, da, 62, 68, gledam si na veličine, jer moja mala beba je već sad puno toga prerasla, tako da moram to sve sredit. I u principu to je to. Na tu temu kažem, ako ćete imati nekih pitanja, slobodno. A ja ću sad ići dalje ovo sve slagat.
Eto ga, kutija je skroz puna, tako da još nisam odlučila šta ću s njom. Vidjet ću, najvjerojatnije ću je staviti na Vinted, vidjet ću. Ok, robica je još stvarno očuvana. Eto, to je otprilike to.